Akanisa ya All Saints Mbarara Greater Mbarara Kidikono oburebezi ninkore abarinzi b'obusinge abaruga omurizi region obebembiremo assistant commissioner wa polisi Wesley Nganiza nebo bayibembe hibyo nebyakorwa erizoba omuri okimbis okushoma bicweka no kubora RPC Warizi region niwe yabur. Our Greater Mbarara Kidikonare nekanisa ya All Saints Reverend Canon Patrick Atire yanjye kushobora Alchurch. No muco gwitu ogumantweta abantu batari bamwe na bamwe okwisha kuramya rahanga omukaniseji eriyo mu rurembo rwa Mbarara kandi kaniseji leya bari kwera bona ekana kabonera karukoreka ngo n'abapolisi naboni bajunwa bahereza rahanga onkoku RPC yanaburira ari kugira ngo abantu becureze bakwatanise bakundera rahanga barespecting ihanga ryabo ekanisa bajihitinisa okutira munonga bajunwe abarinzi b'obusinge bakoze kireki okonja kusema mukamarahanga nabo abahereza imishomo yabo kurugoma matenje katarigamo na gamwe kandi bakwatiroho ekanisa ya All Saints nabo basima mukama twazo mu Rwampara bikiriza na mnunga abanya-Uganda bashawa kwega gumisiriza bane benda makagabo gahangare ebe nebindi byagambwa omburisa bwa Remiyenje omurugando Rwampara amukoro go kwesimira ikiro cya Mariam umukoro gwatanika no kutasi abanya-Uganda batano omukibina cy'abanya-Uganda cya Mothers Union nikibiriza hihi na ruhanga kandi bamanya ku ruhanga kunwe mujono w'abantu kandi bamanya bego kugumisiriza kangeri nekarsa ya Kristo kwa ebyusizi twerekerire okukora development ahamwanya ogu nk'abakazi ezo batundane sente ezo kombeka kantini erukutahiza abakazi n'ebindi ebyakutubasa kombeka ekarsa ya Kristo. Abwa TV West ndisenyo Gideon na Susan Charles Ima.